Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Dapat jenis suatu, malah dan negeri berkat, labun sin, nama rugioi, bahapojo mereka senggeran kalan, beran gelinti, bergejing anggur bergejing tang, bersyakri, yauduk usuk, upaipa, jauh dari kejelahi berafui. Akhir ni sahaja lagi sangat lagi semai meladep, nila shem. Bagi paipa jom ni kim semula beliau, kita jing syakri ke bapura. Namar ba, inong ni kmat jom rajin lagi berapa kita serkar. Akhir ni South Stem Shiteng, kim semula berpindah kita jing pula. Henry kerja juni minta. Kalau ia kelar berjit kemai, dia kau sing all India Tribunal Congress. Bandung kita kidong tray syakri juga paipa. Perkerjaan yang kaya melang kesalang kaya kokot. Perbuatan baru yang kaya kepar jauh dibobol balang. Eka kermen, baka 14 April Thorbuka constituency, ken aika jingkren ko pura. Yangi pumka party all India Tribunal Congress. One job ite the seat nanti. One long, nong mikman, but tip ika kam, but ika take ika job di pine, but one right development nam tarjim. I was told by Sambo Long Dingo, who is the convener of the constituency, that there are many non-tribal people also here. So I will try and speak a few words in Nepali, because I see. यहाँ हाम्रो माझमा धेरै नेपाली भाषीहरू छ, जो नेपालीले बुझ्छ हात उठाइदिने यसरी. निकै रहेछ त, निकै रहेछ. भोट त दिन्छौ नि हामीलाई, दिने कि नदिने, तर सुन्दैन जनता. मेरो प्यारो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामी तपाईको समाजमा आउनु भएको छौँ. यसकारण किनभने हामीले यो पार्टीमा जोइन गरेर एउटा कामको लागि कि जति पनि मान्छेहरू सिटिजन छ हाम्रो मेघालयको, तिनीहरूको लागि राम्रै काम गर्नु. मैले यो इलेक्सनमा अहिलेको लडेको 20 वर्ष भइसक्छ. कपाल पनि पाक्यो यो काम गर्दै गर्दै गर्दै. र तर नौथुमाईले हामीलाई जितायो. पहिलाको 16 गाउँ बस्तीमा थिए, त्यति बेला तिनीहरूले भन्थे त्यो बाह चार्ल्सलाई भोट नदिनु किनभने त्यो बाहिरको मान्छे हो. तर मान्छेको चेहरा नै हेर्नु, दिल कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ, हो कि हैन? अहिले पनि हामी छौँ यहाँ. यसकारण किनभने भगवानको कृपाले हामी तपाईहरुको माझमा समाजमा हुनुहुन्छ. त्यो चाहिँ हो तपाईहरुको लागि काम गर्नु. 20 वर्षको काम गर्नु सुमनिएको. अहिलेसम्म कोहीले पनि भन्नु भएको छैन कि बाह चार्ल्स मान्छे राम्रो होइन. त्यसको हृदय, त्यसको दिल, मान्छे त कालो होला तर दिल त सेतो छ.
बुझ्नुभयो? यसकारण आज म यहाँ आउँदैछु तपाईँको सामने। यो हाम्रो पार्टी, हाम्रो कन्भिनरले तपाईँहरूलाई यहाँ आउनु भएको छ सम्बन्धमा। उसले चाहिँ हाम्रो यो पार्टी यहाँ थरमा बढाउन सक्छ। So in these few words, I would like to thank my brothers and sisters from the Nepali community and others also. आज के टाइम, आज के बोलबो, पढे बोलबो, आज के शुरुआत. This is only the beginning. We have many months to come, and we have a long way ahead and a tough days ahead. But we shall overcome. We shall be the change. We shall bring the change to Meghalaya, to Shillong, to Pithanugra. A change that will benefit each and everyone, irrespective of your creed, irrespective of your color, irrespective of your caste. Therefore, don't forget, Hami, Chuni, Meghuna. Louder, louder. Haki Plan! Haki Plan! Thank you very much.